Anđela Đuričić i Nenad Marinković-Gastoz ponovo su u centru pažnje javnosti, ali ovoga puta zbog neočekivanog preokreta. Nakon burnog raskida, te dana provedenih u tišini i međusobnom ignorisanju, izgleda da je ljubav ponovo pronašla put do njih. Prema riječima Slađe Poršeline, bliske prijateljice reality učesnice, Anđela je otišla u stan u kojem je ranije živjela sa Gastozom, navodno samo zbog psa. Ali razgovor koji je uslijedio otvorio je vrata starim osjećanjima za koja se činilo da su zauvijek izgubljena. Ovaj par, naviknut na uspone i padove, sada je donio odluku koja je iznenadila i njihove najbliže. Emocije, veza, uspomene, svađe i mirenja, sve se to ponovo spojilo u trenutku u kom su shvatili da ipak žele dati još jednu šansu onome što su gradili. Prema tvrdnjama izvora, razgovarali su dugo, smireno i bez kamera, a na kraju su odlučili da spuste loptu, ostave prošlost po strani i pokušaju ponovo. Zanimljivo je da samo nekoliko dana ranije Gastoz nije krio razočaranje zbog raskida. U emotivnom uključenju uživo govorio je o Anđelinom psu, naglašavajući da će mu najteže pasti upravo odvajanje od životinje koju je zavolio kao člana porodice. Njegove riječi, izrečene između ironije i iskrenog bola, otkrile su koliko ga je cijela situacija zapravo pogodila. A sada dok se priča o njihovom pomirenju širi kao požar, fanovi ponovo navijaju za njih dvoje, za ljubav koja je komplikovana, burna, ali očigledno dovoljno jaka da preživi još jednu oluju. Da li će sada zaista uspjeti da pronađu mir, ili je ovo samo jedan u nizu njihovih emotivnih krugova? Vrijeme će pokazati, ali za sada Anđela i Gastoz ponovo su zajedno.